bana ga batsadi le botlhokatsebe. Boeteledipele jo bo dumela ga thuto le melao e gagametseng e ka thusa thata go hema dikgang tsa mohuta o. Mme jaaka seemo se le teng se ba boipelo go bana le maiteko a magolo a ba dirile go thama komiti e tlhokomela bana e kopantse bana le batsadi ya child welfare protection e teng ba leka maikaelelo a bone ba tla leka ba tla tswelela go leka go lwantsha seemo se 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 styleang ke gore thuto e tsene mo botsading morago ya gore go nyalanwa ke batsadi ga mo go itlhola motsadi wa ngwana a na le motsadi wa mosadi a na le ngwana o itala go a fosiwa gore ngwana a tsene mo lenyalong a tseo ke re le go a se rra mo ke go le tsala ke re marona khanye o ro duela bana o ska ele bala ka gore ba bana ka musi. Moomagadi wa Gatautona a rota thomamisa gore go nna le phetogo ya matshelo mo go bote ba ba amiwang ke dikgang tse. A simolla gompieno ga re tswa ha re bui le bana ba rona ba ba setsanyana ba ileng gore ba ntse le bana ba santse ba thuthuga gore teenage mothers re tla bua gape le bo mmemmabo ba tlo ba tsile le botsadi re bua ka tse di harologaneng re bua ka tsa mogare wa HIV go gore tse di tshwenyang re bua gape ka seemo sa bone re bua gore ba ka tokagatsa jang matshelo a bone re tla kopana le borre le bana ba rona ba basimane re lemoga ha borre jaaka gone go builwe gantsi borre le bone ba irelang one mathata a go gontso ya bong mme gape re batla go ba lemosa gore mme le lona re le borre ra le tlhoka mo ntweng ye ya phetogo maitshomo. Mama Sisi wa kgoletswe maiteko a gagwe a go tsisa pharologanyo mo matshelong a batho. Tsela e o e tsere maitsho o leka gore rudisa o leka gore suswetsa o leka gore kharametsa gore se ka rahela lentswe moganong re leke gape le rona re tšhentšhe maikutlo le dikakanyo tsa rona gore ha re leba ngwana ha re leba motho wa mme re se ka ra tshwantshanya motho wa mme jaaka bolosaka ya mabole re itse gore nya ke motho o tshwantseng go buisiwa sentle. Boeteledipele jo bo rotloediwa go anamisa melaetsa e kgalang metlhale yotlhe ya kgogontso le tiriso ya bana bothaswa mo metseng ya bone. Ke Badiretse Motlhosi, BTV News, Charles Hill. Mere santse re le gone kwa Charles Hill mohumagadi wa Gatautona Meneo Masisi o na gakolola bana ba ba setsana ba ba tshotseng bana ba santse ba le mo dingwageng tse di kwa tlase go ithuta magokonyane a botshelo mo diphosong tsa bone. O buile se jaaka na buisana le basetsanyana bao le batsadi ba bone morago ga go kopana le boeteledipele jwa motse mo kgaolong eo a re utlwe ke Badiretse Motlhosi. Keletso ya gabateng e ne le go dira dithuto tsa diata morago ga go retelelwa ke go dira sente ko sekolong mme seo sa phirimiswa ke go ima a santse a le dingwaga tse di ko tlase. Go tshola ngwana ke le dingwaga tse di 19 go nkgoreleditse gore ke se ka kgona go itirela mananeo yana go dira di-course tse dinyenyane yana jaaka bo hairdressing jaaka ke itse go loga yana ke ka be ke kgone go itirela ka diatla ke bona madi ke kgona go tshegetsa ba lelapa le nna yana. Bateng ga se ene hela ngwana wa mosetsana yo ditoro tsa gagwe di kgoreleditsweng ke boimana jwa bana ba dingwaga tse di kwa tlase ka dipalo di supa ga dikgang tsa go ima ga bana mo kgaolong eno di le kwa godimo. Se sengwe mo lampelo ke gore bana ba lebanwe ke kgwetlho ya go ithuta go nna batsadi, kgethololo le diphatsa tse dingwe tsa botsogo. Negative peer pressure, lack of transport. We can be affected by sexual transmitted infections. It can lead to emotional trauma. Mohumagadi wa Gatautona o gakolotse basetsana ba gore ba seka ba nna le mowa wa boithobogo mme ba dirise dithuto le mananeo a teng go thabolla matshelo a bone. Phoso ya diragala mme ngwana yo a nnenehela go itlhela nako e leng gore nako e maleba a ke re la itse re phoso e tshabella ka ga e tsamang ka teng e kgona go tla gape la bobedi tota ebile ba botsogo. I'm very interested gore later ha re teen moms re lebeng gape ke ba ileng gore phoso e ne ya tla la bobedi ke eletsa go utlwa gape thata feedback yone bao gore go ne mathata
a na tswa ga kae. Batsadi le bone ba go thiwa go emisa go dirisa ditsamaiso tsa ngwao tse di rotloetsang manyalo a bana le bagolo le go tsholola dikgang tsa tirisobotlhaswa ya bana kwa makgotleng a ditsheko. A re tswe mo segologolo re tseye gore bana ba na le tshwanelo go gola sentle gore ba ye go thusa. A re tswe mo segologolo sa gore a re bona ngwana wa mosetsana re go re akanya gore o lekane mme le go raya gore go na le dilo tse a sa di itlhelelang. Ke bua jaana ke mo molapelo ke seemo se e leng gore bana ba nna batsetsi ba nna bomme ka dinako tse di iseng di ba lekane. Ba tshwanetse gore ba gole ba tsene dikole ba re direle. Re kgona go itemogela gore batsadi nna ba batlang go rona gore le re tshole le kgale go bua re le batsadi ko gae kana motho o ga gana molato jalo re batla go e tsaya ka o ka ditshelo ya go bua ka motho mo motho. Mme molao wa rona wa penal code o sireleditse ngwana ba fetso gore ngwana o peo go tlase ga dingwaga tse 18 ha ka ba tlhakanela dikobo le re yo wa ba le molao. Bana le seabe ba gakololwa go ruta batsadi ditsela tsa go buisana le bana ba bone ka dikgang tsa HIV/AIDS, boimana le go thusa bana ka go tsweledisa matshelo a bone. Ke Badiritse Motlhosi, BTV News, Charles Hill. Fa re tswelela mogolwane wa Transkalahari Corridor Secretariat Remlungisi Mpofu a re lebelo la diphere tshitswana dibaesekele ke gore le le simologileng kwa Rustenburg, Afrika Borwa le ya go wela kwa Walvis Bay, Namibia ke mangwe a mananeo a ba batlang go a dirisa go tsosolosa itsholelo mo metseng e fa thoko ga tsela ya Transkalahari Corridor. Rempofu o buile se jaaka bapalami ba diphere tshitswana dibaesekele ba ne ba tsene moletlo wa mmino wa Setswana kwa motseng wa Tsotsha kwa baneng ba itapolositse teng. Lesego Mokwaisi o na le ko. Lebelo le la dibaesekele la sekgala sa 1800 kilometers le simolotswe kwa Rustenburg kgwedi eno e le malatsi a le 16 mme le solofetse go wela kwa Walvis Bay kgwedi eno e le malatsi a le 29 mme ne a re mo letsatsing le ba hubile maoto a bone mo motseng wa Tsotsha fa ba amogetsweng ka moletlo wa go ba direla maitiso a mmino wa setso. Re batla gone gore re age yone TKC in terms of developments. And cycling is one of the initiatives that we have actually, identified to try and promote development along the TKC. Tourism, for starters, is something that can strive because of this cycle. Bajwa Namibia, Bajwa Botswana, Bajwa South Africa. Bamotsilenge. He kubela gore he na le 20 years 20 tsela e leho so ba ho hombe gore ba ja go le ga golla gore tsela e tshwe e hoyo e tshelayo ibile to etshwe. Mohumagadi wa ga Tautona Meneo Masisi yo molotong la semmuso mo kgaolong ya Charles Hill le ene ga se ka ipona tsapa go nna bontlha bongwe jwa ba neng ba tsene mo letloo. Golo ga ke leng gone ha ke a lemoga gore ke a tlotla gore ke gore I don't take it lightly that I'm actually attending this event. Ga se malatsi otlhe o bona banna le basadi ba tsamaya tsela e sebaka e kopanyang mahatshe a mararo. Ke ikutlwa le nna ile gore ke motlotlo go ne go tele motlotlo gore re tsile kwano mme le nna ke ikutlwa ke le motlotlo gore le nna ke mo ditsong tseno ba gaetsho. And to the cyclists, let me wish you well as you cross over into Namibia and as you complete your expedition, if I may call it that, and God bless you. Moemedi wa bapalami ba dibaesekele le ene a nna le sebaka sa go leboga puso ya Botswana. And Botswana, I mean, this journey through Botswana has been memorable for me and an eye-opener. We thank Botswana and its wonderful people, and of course, being received by the Minister, Honorable Molale at Lobatse, and of course, giving us part of a history lesson out of his book, which I never knew about the corridor. Thank you for the lesson, Honorable.
We appreciate that. Re tshwanetse ra itse gore tsela ya Trans-Kalahari ke akanya gore nako e tsile ya gore le mo Kalfontein re dirise matšha a rona re dirise botsotshane go dira motse o e leng gore bagwebi ba hiti ka tsela le bone ba ka tsena ka one ra latlhela letseno VDC ya boelwa morahi lone wa boelwa wa kgaolo ya tsotsa. bapaleng ba dibaesekele ba solofetse go goroga ko toropong ya Walvis Bay kwa lefatsheng la Namibia kgwedi eno e le malatsi a le 21 le sego mokwaisi BTV News Tshotsa. Tona wa tlhabololo dikgwebo re Karabo Socrates Gare o gwetlile batswana go kgaogana le dikgang tse seng tsa boammaaruri ka mananeo wa puso a re ba tshwanetse ba itebaganya le go akola mananeo wa puso ka jaana maikelelo a one e le go tlhabolola matshelo a bone re Gare o buile se kwa putegong e neng e itebagantse le go rutuntsha morafe wa ga Malete kwa Ramotswa ka mananeo wa tšhema le go gokelwa ga motlakase mahala a re utlwe lone Sekobo ka pego. Mo go netefatseng fa maikaelelo a lefatshe a go nna itshulelo e kwa godimo a atlega puso e itsisitse mananeo a maikaelelo a one e leng go tlhabolola botshelo jwa Motswana re Gare o ne a rotloetsa banni ba Ramotswa go akola mananeo a tlhalosa fa a itebagantse le go tlhabolola motho ka sebele. Tona Gare o tsweletse a supa fa lenaneo la tšhema le ka fetola matshelo a setšhaba le itshulelo ya lefatshe fa le ka dirisiwa sentle. Gantsi mo toteng mo Palamente ga re bua kana re batla ditlhabololo re bua ka ditsela re bua ka metsi re bua ka metlakase mme ga se gantsi o itlhela re itebaganya le dikgang tse e leng gore di bua ka botshelo wa motho kana ka motho ka sebelebele go tlhabolola motho ka sebelebele at individual level. Re bua ka lenaneo le leng gore le ka thusa go atolosa matshelo a rona ka dikgwebo tse di potlana gate nonyane ya motsoga pele e ja boko se se nonneng a re nne le tsepamo ya gore nka itirela mo botshelong ba me. Baemedi go tswa kwa diofising tse di maleba ba ne ba arogana dintlha tsa go akola mananeo a le morafe. Rona ga re sena go approve go ra gore o tshwanetse gore o bo dira training yone e ba le ya ba e dira le rona gore ba go thusa gore o nne le bokgoni ya go ka tsamaisa botoka kana ke re ga go te o mo go bimotana ke re tsoke gore go bohelong ja letsatsi o kgone go gola o se ka nnela mmotana ruri. Lenaneo le lebile matlo hela ga ona le ntlo bonno mo lehatsheng re go tsenyetsa motlakase se se iragala o fila ne application form ya rona o botla ka moruti wa setlankana o re haditseng o botla le ka mang o re haditseng certified copy of mang certified copy of plot certificate o ka apply mo lenaneo le mongwe le mongwe ga go kgetholle gore ke mang kana ga se mang a wa mogala 5 thebenyana ka nna yana kana wa mogala madinyana a botoka re go tsenyetsa motlakase magae. Setšhaba se rotloeditse go dirisa mananeo a puso go tokafatsa matshelo a bone mme ba kgaogane le dikgang tse di senang boammaaruri ka di ka ba diela tswelelopele ya botshelo. Lone Sekobo, BTV News, Ramotswa. Re santse re le fonefo ka selete mme tota re kgabaganyetsa kwa ga Mosopa moeteledipele wa lekalana la Citizen Entrepreneurial Development Agency Rethabo Thamani o kgadile banana ba Mosopa go nna maoto a tshupa go tsenya dikopo tsa dithuso tsa madi a tšhema go ka thusiwa jalo go simolisa dikgwebo kgotsa go godisa dikgwebo tse di ntseng le teng tsa bone lentswa banana e le bone tota ba di gogang kwa pele ka letlhoko la ditiro. Rethabo Thamani o buile se mo putegong ya kgotla e neng e tshwere go tlhalosetsa jalo banni ba ga Mosopa ka lenaneo le mmogo le ditsamaiso tsa lone ke Segofetso Makwinja wa bega. Rethamane o ne a gakolola banne ba Mosopa fa mo bogompieno lenaneo le le akaretsa Motswana mongwe le mongwe go simolola ka bao ba senang mogopolo wa tsa kgwebo ba ba nang le megopolo fela mme ba sena ditsompelo ga mmogo le ba ba setseng ba na le dikgwebo tse di dirang mme ba batla go di atolosa. Melawana ya tsamaiso e kobilwe ka Sekgowa le ka Setswana le mo go teng Braille ba e le gore ba na le bothata le pono ke gone jaaka re akaretsa Motswana mongwe le mongwe, leaving no one behind. So this is the beginning. Ke tshimologo ya gore lona yaanong le bone gore lo irang ka matshelo a nyena kgaolo e ka kwanwe ya Mosopa re le sida tona
re tsentse mo di-project di le about 301 only. Kana a o neetswe go teme o bue sentle ke le moro wa rrago madi a ka tša hela mme ha go sa busiwe e be re gape re senya madi re relele ka batho ra ba batla re tshela dipetrole re rala malala ntle re ja madi yaanong go ra gore re ntse re hata ka gahle go a ko tlase a re bankanyeng tlhaloganyo tsa rona ke re ra re hetose dikakanyo mindset change yaanong le rona a re lekeng go nna sentle re bankanyeng dilo. Banne ba ne ba fiwa sebaka sa go botsa tse ba sa di tlhaloganyeng ka lenaneo le. Re le hatse la Botswana ke dumela gore chema ke ya le hatse la Botswana ya ka o no bua mme mo go 500 million o no go isupagana ga re itse gore a le kgaogana ka di-constituency go tsala go e re neela ka tsela mang a madi ha o setse wa tsere gongwe o bo o tlhokagala a na le insurance a inshorile ka mokgwa mongwe ante e tla re ko morago jaana ga o tlhokaetse go bana ba gago e be le bona ba salang go tunya duela madi a bongwanaka o tla beng a tsiediwa e tla be le ka go rata ga gagwe ke batla ke bue jalo betso yo tla beng a tsiediwa o tla ba le ka go rata ga gore go na le bo maitsana pe ba ntse ba le mo maranyaneng ba tlhalosa ka ba tlhalosang ka teng mme ne ka lebogela gore sida ne a tsiboga go gongwe ba tlhatswa dikgang tseo gore ga se tsone tsa boammaaruri ba emele gore go lontšhiwe tšhema pele e be tle go tlhalosiwa mo dikgoteng tsa rona ke se ba se irang gompieno. Setšhaba se kopilwe go leka ka bojothe go akola mananeo a puso e ba tsisetsang go leka go tlhabolola matshelo a bone gore ope a seka salela ko morago a ba babalelwa ke manokonoko a botlhoki. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Moshopa. mme ka re le mo ngwageng wa ditlhopho ebile re ya re di lebile lekgotla le le tsamaisang ditlhopho la IEC le tlhalosa fa le sa letlelela gotlhelele ikwadiso ya batlhophi ba le 2513 go ya ka lekgotla leo batlhophi ba le 2261 ba gannwe ka lebaka la gore ba ikwadisitse go feta gangwe ke gore ba ikwadisa kwa le kwa fa ba le 205 bone ba ikwadisitse ba ise ba digele dingwaga tse di letlelelwang tsa bolesome le boferabobedi ke gore 18 le fa go ntse jalo botlhe ba ba ikwadisitseng ditlhopho tsa setšhaba tsa 2024 ba gakoletswa jalo go tsaya boikarabelo jwa go ya go lekola buka ya ikwadisetso ditlhopho go bona gore a ba kwadisitswe sentle mme ba ka di bona kwa diofising tsa IEC go ralala lefatshe leno. Wetsura tswelela re sa lefo tona wa lephata la merero ya mafatshe a sele Dr. Lemogang Kwape o solofeditse ba lekgotla la SADC Electoral Advisory Council SIAC fa puso e tla ba ya manokeng mo leetong la bone le go sekaseka seemo sa ditlhopho pele di ka tshwarwa. Tona Kwape o buile se maabane fa ba SADC Electoral Advisory Council ba ile go ipega kwa go ene ka thulaganyo e ba e bitsang Pre-Election Assessment Goodwill Mission. Amogela molatlhegi wa latela. Lekalana la SADC Electoral Advisory Council le simolodisitswe ka ngwaga wa 2005 maikelo magolo a lone e le go fa lekgotla la SADC bokaedi le dikgakololo mo dikganyeng tse di amanang le tsa ditlhopho le puso e lolameng. A jaaka fa lefatshe leno le ipaakanyetsa go tshwara ditlhopho tsa setšhaba ka kgwedi ya Phalane monongwaga lekalana le mono ka tsamaiso ya lone go tla go kopana le makalana a maleba a akaretsa lekgotla le le tsamaisang ditlhopho mono gae. We will submit, as I said, to whatever you need from us as government. You indicated that there must be laws governing this. Our Independent Electoral Commission is just that, an independent body that have their own statute that they adhere to, and nobody but the secretary of the commission actually have the powers when to register, how to register, where to register. It's all his responsibility to do that. We are here to conduct a pre-election assessment mission, and amongst other objectives, Minister, we are here to assess
if the political and security environments in the country are conducive for it to hold these elections freely, fairly, transparently, and peacefully. Tona Dr. Lemogang Kwape a re lefatshe leno ke la puso ya batho ka batho ka jalo ba itumelela fa lekalana le tsile mono go dira tiro ya lone. And my plea is that whoever you are engaging or the sample size that you're going to interview or interact with, if it's representative, then it gives you the full picture. I'm an epidemiologist by training, so I deal with numbers. So, but all the same, I am sure you have your methodology lined up. You know exactly what you are going to do. The manner that we conduct the nation is that we engage electoral stakeholders, have discussions with them, and these are the discussions that inform us of their views concerning the entire electoral process. And it's these views that we receive from them that then inform us to prepare a better and informed report which we submit to the chairperson of the organ. Lekalana le eteletswe pele ke Judge Ticheme Dlamini wa lefatshe la Eswatini le bagolwane ba lone ba tla bo ba le mono go fitlhela kgwedi eno e le 30 mme ba tla tsamaya go rala lefatshe leno go kopana le bana le sabe ba ba maleba. Amogela molatlhegi Botswana Television Gaborone. Re tsena mo kganyeng ya dikebekwa. Lephata la dikgolegelo la re le santse le mo patlong ya magolega a le mane a letso la Zimbabwe a neng a ngwega kgwedi ya mopitlo e le 10 kwa kgolegelong ya Mahalapye. Mo boneng jo ba babedi ba eleng Abraham Sibanda le Godfrey Moyo ba tholetswe melato ya petelelo go thuba matlo le go tsena mo lefatsheng leno e se ka fa molaong. Fa mo bobeding jo bongwe Laston Glove ene a santse a tshegeditswe ka molato wa go itseela dikobo ka dikgoka mme Thabani Moyo ene a ne a tshegeditswe ka melato ya bogodu e le mmalwa. Fela lephata le tlhalosa fa mo nakong eno le tshwaragana le makalana a mangwe a semolao le itshireletso go netefatsa gore borre bao ba tshwarwa go ta go sekela melato e ba e lebisitsweng ka ebile go twetse po o rile ke lebelo Marota a re ke namile. Ga re tswelela mothusa mookamedi kwa lekalaneng la tontsho tshenyetso setšhaba le go gopela itsholelo DCEC mme Eric Ndlovu a re go botlhokwa gore badiri ba lekalana leo ba nne le dikitso tse di maleba go tlhotlhomisa le go phutha bosupi mo maranyaneng go kaiwa fa borukutli jwa go tsietsa batho go dirisiwa maranyane bo keketse. Mafatshe a kgaolo ya borwa jwa Aforika a le mmalwa a tsene ithutuntsho e ya malatsi 5 ya cyber forensic first responder e rulagantsweng ke makalana a Commonwealth Africa Anti-Corruption le Special Investigating Unit ya Aforika Borwa mono toropo kgolo Gaborone. Pego ka botlalo ka Tsholofelo Tombale. Batsamaisi ba dithuto tse di bidiwang Cyber Forensic First Responder e leng Special Investigating Unit ya Aforika Borwa ba tlhalosa fa dipatlisiso mo kgaolong ya borwa jwa Aforika di supa fa kgaolo eno e sa dira go lekana go akaretsa le go dirisiwa maranyane go lwantsha borukhutli lentswe e le one a dirukhutli di tshabetseng kwa gone. Ka jalo lekalana leo le dirile thulaganyo ya go thusa badiri ba bone ka dithuto tse di itebagantseng le go ba ruta go lwantsha ba dirisa maranyane. Criminals are increasingly targeting computers and using computers to commit fraud and crimes. And as I said, more often than not, because they are faceless, and even their names, they do not put them up front. We realize that investigations are very much traditional in respect of our methodology that we use, interviewing witnesses and collecting documents. But we also then realize that should we not capacitate our investigators with cyber forensics skills, in the next few years, our investigations will become obsolete and we would not have an impact. It therefore then became very important that cyber forensic skills in terms of investigations are developed. Lekalana la Commonwealth Africa Anti-Corruption Center le le nang le di-office mono la re go maleba gore Batswana ba anwe dikitso mo dithuto tseo. We got the number from the DCEC. They were just picking or giving us those who
are in most cases dealing with cases that needs people with the necessary skill in the area of cyber forensics. So they have picked those officers just to bring them here to come and share their experiences and also get information from other officers from other anti-corruption agencies. Maikaelelo ke gore go dirwe melao e tla akaretsa mahatsho otlhe e itebagantseng le go lwantsha borukutlhi jwa maranyane mme ebile ba ba tsene dithuto tse ba rotloeditswe go abalana dikitso tse ba di tsereng fa le mahatshe a ba tswang ko gone. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. Wetso molotsana ke thobisang khutlwana sa tsa metshameko gore morwarre Thato Kgosimore a di go fe ka matlametlo morwarre. Benson. Right. Thank you. Le teng. Wai. Marapo ke one. Thank you. Matlametlo a modisa ke go di gorosa ke bua Thato Kgosimore ke gorosa jalo tsa metshameko tsa Botswana Tonight madume a re bepe go eko stloweng. Moanamisa mafoko wa stopa sa Moshudi Santa Chiefs Moseki Boraro o tlhalositse fa ba sa itumelela tshwetso ya go tseela stopa seo dintlha tse 4 e tsereng ke komite e teletseng pele le ke First Division ya Kakwano Borwa moraga gore magosi ba retelelwa ke go duela dipaakanyetso tsa motshameko wa bone wa go gae. Boraro o tlhalositse seo mo potsolotsong le mmega dikgang wa metshameko wa BTV ka tle go kgakole ka mafelo a beki. Moanamisa mafoko yo o tlhalositse fa mabaka mangwe a dirileng gore ba ska ba dira dituelo tseo e le go bo bane ba dumalane e le ditlhopha tsa leki eo ya Borwa go simolola go duedisa madi a kana ka 30 pula kwa metshamekong ya leki eo. Boraro a re se ne sa baka ketsaetsego ya gore a ba duela madi a go baakanyetsa metshameko ka seelo seo sa 25 pula kana 30 pula yo dumalanong mo phuthegong ya ditlhopha tsa leki eo. Re ne ra se supa ke gore re na le madi a kana ka 13,000 wa madi a ne re tshameka le Prisons. Prisons is an institutional team e leng gore ka melao e re salang morago ba tshwantse re be ba re tsa 70% e be ba tsa 30% whether home or away. So in our last game le Prisons 11 re ne re na le an issue ya gore ga ba re neela madi. Bone ba First Division ba ne ba tsa tshwetso ya gore ba neela Prisons madi otlhe. Ga re itse gore ne le molao o neng ba o tsaya kae ha ne gore so re ne ra ba kwalla lekwalo re ba rara yes le re charge 8,000 pula. We agree to that. Maybe le tsamang le go tsa 13,000 wa rona be le tsa 8,000 be le re busetsa 5,000 pula wa rona. Ba ba ikarabela ba komite ya leki ya First Division ya Borwa ba tlhalositse fa ba gorogile kwa tshwetsong ya go gapela magosi dintlha moraga gore setlhopha seo se gatake ka dinao dingwe tsa ditsetlana tsa melawana e tsamaisang leki eo makgetho a le mmalwa. Le gompe go hana like I'm saying you can't afford to go for 4 games without remitting wa sampontso of excuse ya gore ga o itse ka remita ka bokae. Actually, we have long said kana that particular decision that 30%. That decision was long rescinded and it was reversed by the committee. But if at all they are so adamant on that issue, why is it that it is only them and other clubs are actually complying with issue 25? Why is it not Mo nakong eno maaparangwe ba na le boikuelo ka kgang nngwe gape e mo go yone ba ipelaetsang gore ba tsamaisa motshameko kwa motshamekong wa bone le setlhopha sa Desert Ngau ba tlile thari mme seo sa baka gore motshameko wa emisiwe go setse metsotso e le 13 kgang e komite ya leki eo ya Borwa e isenyetle ka tharabololo ya yone. Katlego Kgakole, BTV Sport, Gaborone. E le tsela nngwe ya go leka go fokotsa kgokgontsho mo motshamekong wa kgwele ya dinao lekgotla la Nghabe Regional Football Association le letse le tshegeditse thutopuisanyo go tlhatlhelela bakatisi le bagori ba ditlhopha tsa kgwele ya dinao mo kgaolong ya Nghabe ka maele a go lwantsha mmabao. Maretha Kaisara wa bega. Modulasetilo wa lekgotla leo Norman Sebele a re go le gantsi ba itemogela fa go kgontsho e tshwenya bomme mo motshamekong wa kgwele ya dinao ke ka jalo ba sa ipona matsapa go ta ka ditsela dingwe tsa go netefatsa gore kgwele ya dinao e tshamekelwa mo mabaleng a babalesegileng. Bana ba setsana kana ba nna le re tshwanetse ba nela special care e leng gore ba e tlhoka gape ga se bana ba e leng gore ba tshwanetse gore bo ba go simolola go ba
coachang o ba simolola go buiwa dilo tse e seng tsone ka bona tota mo safeguarding ya be le tsibuso ela gore ga re bate ope yo o coachang bana kana o managang bana a ba simolola abuser bana kae kana kwa mosetsana kana kwa mosimane botlhe ba tshwanetse gore ba make sure ela gore bana go dirisiwa dilo tse di siameng dirisiwa magoko a siameng kono ke gone go bona gore we promote their well-being, your well-being and children's well-being. Safeguarding is a process of protecting children and young vulnerable adults from harm, abuse, neglect, but providing a safe environment to play and be active. Go bolela fa go kgontsho mo motshamekong wa kgwele ya dinao e kgoreletsa batshameki. Dilo tse di teng di a bonala mme hela ke gone go tlhoka kitso ya gore dilo tse di ka dirwa ka tselentseng yang mo go helelang o ithela go ira gore batsadi ba bangwe ba kgone go kganela bana go tshameka bulu especially ba women's because ba kgone go ba re lona ebile le coach wa ke monna gore a gore go lokoga ke bato ya teng ke dio dingwe tse e leng gore di kgona go helela di busetsa bana ko morago tutile gore mo safeguard mo di abusing tshwanetse gore re o bua le motshameki a ba nna a meter from you ska ra nna re dira mokgwa rona wa bogologolo mo o tampurela motshameki o mo khabara mo wa bo ma abuser mo mo ke go ithutileng gape ke gore go na le ka ga go reportiwang ka teng in safeguard go na le gore ga itsewe e recognize-we then e be tsena be e reportiwa go na le gore tse ya go reportiwa ko mapodising a le gore criminal a le gore ke kgaeleng gore ga e criminal e be e buiwa ke committee ya BFA. Bana le sabe ka go farologana ba itetse le gofi bogogi jwa Habe Regional Football Association go tsibogela kgang ba solofetsa fa le bone ba ta ikita ya ka thupana go leka go lwantsha le go fokotsa go kgontso kwa mabaleng a motshameko. Martha Kaisara, BTV Sports, Maung. Pele re kgaogana a re lebe pego e re tseng kwa bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Premier eno tsa Botswana Tonight. Mookamedi wa tsa botegeniki kwa lekgotleng la Botswana Football Association Tshepo Mphukuti a re botsalano jwa lekgotla leo le makgotla a UEFA le la kgwele ya dinao la Turkey ba ungwelwa lefatshe leno ka ba thusa mo kgolong le tlhabololo ya kgwele ya dinao ya monogae. Mphukuti o buile seo morago gore setlhopha sa setšhaba sa basetsana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 16 se phadisane kwa metshamekong ya botsalano kwa lefatsheng la Turkey ka taletso ya lekgotla la UEFA. Kagiso Molelekwa. Mphukuti a lentsa setlhopha sa dira sentle kwa metshamekong ya botsalano kwa se latlhegetswe ke metshameko e le mene kgatlhanong le ditlhopha tsa Vietnam, Turkey, America le Uganda. Tirisano ya makgotla a BFA, UEFA le lekgotla la kgwele ya dinao la Turkey e na le seabe se se ntsi thata ka e nela batshameki sebaka sa go phadisana ko seemong se se kwa godimo. Bongwe ka mo nakong re leboga UEFA gore e bene ya re laletsa mo tournamenteng re leboga le botsamaisi ba boeteledipele ba kgwele ya dinao gore be bo dirile this partnership ya UEFA because ke yone e rileng gore re kgona go goroga gonega mme ala se ke ka se buang ke gore kana mahatsa a ne re tshameka le ona UEFA ke mahatsa a e leng gore a gatetse pele thata mo kgweleng ya dinao mme go ithuta mo bathong ba setseng ba le gapele go a thusa thata ka gore o kgona go bona gore o gakala go le ka hele bona e tle re le ga ntse o dira dithulaganyo le ditogamano o bo di dira o lebile gore what are the best doing because we can only learn from the best. Botsamaisi ja kgwele ya dinao monogae le jone bo kwatabolotse go le gontsi mo tirisanong e. Mme sengwe se re se itemogelang bogolo thata mo mahatsheng a Europa ke gore ba na le an electronic monitoring system ya batshameki ba bona. In terms of the structures, the structures tsa bona di batlile di tshwana le tsa rona in terms of setting up development centers in the regions and so forth. Mme ha go tla mo goreng monitoring ha ngwana a traina go Shakawe rona go officer mo lebeletse gore o trainer at what intensity. This is what the Europeans are doing. Right. So when you go out there and help the region, you are actually helping the region only information and the data that you collected from the system itself.
lekgotla la BFA le itamile go dira ka nata go nonotsha setlhopha seo go netefatsa fa se tsena mo seemong se se nametsang. We are going to organize the weekend camps for them and the friendly games towards the COSAFA that is coming. And ke na le tumela gore ga re ka kgona go bona 3 to 4 more friendly games. Re ka bona pharologanyo e tona thata when they participate in the COSAFA tournament. It's also a qualifier for AFCON. Setlhopha seo sa basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 16 se solofetse go tsena mo kampeng mo bogautshwaneng le go tshameka metshameko ya botsalano jaaka se ipankanyetsa metshameko ya COSAFA ya kgwedi ya Sedimonthole monongwaga e gape ta dirisiwa go ipatala phata kwa seneng sa Aforika. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Kagiso Molele kwa re tlisa jalo ka bokhutlong jwa dikgang tsa metshameko tsa Botswana tonight bosigong tšono a rutlanyana Benson Phutego jaaka re gakolola dintlhakgolo tsa dikgang tsa nako ya bosupa. Benson. Ke go leboga thata ka tloga re magosi ba ka tloga ba tswa mo dikganyeng tse tsa bone ba boele ko Premier League bolo enne monate. Ra ba itebaganya le kgwele mo lebaleng. E seng kontle. Re ba batla ko National Stadium go nne monate le Ghana se le kwa go le monate go kopana le Borola se nne go tlale gore thi jaaka bokhutlo jwa beke re ne re itemogetse motshameko o monate mo areng ga GU le Township Rollers. Utlwa he bolo e tshamekiwa mo lebaleng boa magosi le ba bangwe bolo e boele go nne monate ke le leboga thata le wena Thato Kgosi more ka matametlo a dikgang tsa metshameko a re pele re kgaogana ke boe ke go gakola ditlhogo tsa phirimaneng ya gompieno. Kgosi kwa kgaolong ya gantsi South ba dumela fa thuto le melao e gagametseng di ka thusa go laola botlhokatsebe. Lekgotla le le tsamaisang ditlhopho IEC le ganana le ikwadiso ya batlhophi bangwe. Lekgotla la Nghabe Regional Football Association le tshegetsa thutopuisano go thathelela bakatisi le bagogi ba ditlhopha tsa kgwele ya dinao ka koo ka maele le konkuru ya go lwantsha kgokgontsho. Wetso ne dikalo kgang ga ko di fela nako ke yone e gangwe le gape e bong e le mapifi re tla bora go getse go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa mme re ska le reba a re tšhentšheng la modisa tharapana ga ko le galalwa ga le ya ko Kgosi e nne Kagiso. Betsu madume amgala se mosola ya pele sediwa ke Samuel Ramotonto sonto sola pisana kwa gompieno se supa go apogile mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mo go la ka moso go ne re bona le batsamaro mafelong a dikgalo tsa gantsi kgalagadi borwa ba tla bakgatleng kwene le borwa ja kgala ya legarimi go bokone bothaba bokone ja kgala ya legari chobe le Nghabe gone go tapoga mo mosong go ta iketsa go le tsiditsana lefatshe leno ka bophara ka se sa botsitsana sa stamo se le magareng ga 11 go yeng go 15 mi mo tshkologong go ta iketsa gore bothito go dikgano tsa borwa ba tla bakgatleng le kweneng ka se sa bothito se stamo sa magareng ga 31 go yeng go 32 mi mafela mo ka bontsi a lefatshe leno go ta iketsa gore mogote go ta bol magareng ga 33 go yeng go 35 me farabella dropo dingwe mo borwa ja Africa marata thiba ka bonthamgo ko Manzini Port Elizabeth le Cape Town ha go Abington gone go ta bonala dibata tsa maru mme go ta apoga ko Johannesburg le Maseru marata thiba ka bonthamgo ko Antananarivo le Beira ha ko Harare Lusaka le Windhoek gone go ta apoga re solotse gona gala pula ko Kinshasa Luanda le Dar es Salaam mme ko Blantyre gone go ta apoga ne ke le tshwaretse go le ka lebetso go tsa tepolo ya PN Boroko. Ha ke santse ke ile ko nageng ke re ke a emelela ke ha ke utlwa e tama phanyana